Nanyi jinda gebe nangla Afghanistan ne chir thön tube je ranglo nyichu zangni sunba wahida alizada tang kome pu ranglo nga jen Elias tang ranglo nyi tang cheka sunba fazat je eri Virginia nga di tongki Richmond nangla kyartu hi cha yobse. Nanyi Afghanistan ki kesa kabu namdang ki singje kapsu pu fazat chayu ki chetu Amerike mungmi shigla shu yobse. Yine jesu pute karso mebar kyuryopse. Pute shin Norway yugi nangla chezon chungwal dawa jikdan chige je la rangi matang dandi chungyopse. Nindang shibshu she son ring Norway nang lebe pu fazat ta ngundu lobdar gyo ne yege jangu tsuyo. Yine tenyi namdang la pu tsuyo to droge fazat yi pate tadunya Afghanistan na le yopse. Kube rangi ngodong kabe thone sukdong nyambar gyode Amerike shungla nangmi dandi tongwe bugu chebe nang. Salam Mustafa Zavozo dastam. Nganzo nangmi Amerike nanne ne taja logic drugi yori. Ngani ngare mao neta cha matokwe nga Afghanistan la yo. Amerike shungne nge kanyo di kangyo sewe kuma shugi yo. Tishin alizada ye rangla simte jikran yoba teni Kome sanda tadunya Afghanistan na leba te yin sheta. Nanzo dir lebne dawa ju chimbari. Nye sanda tadunya leb meba ter lodo yo. Afghanistan ki nangla Taliban ongzi be pime ta pome tola tamra chimbu che shimba tar. Pime teni Amerike nangla yo bar soti chimbu yinbe shizur yobse. Nga amashik yinbe chane nge pudru ki mawon dulam sangpo tonggido. Yine faza tang pubin Elias ngini tadun khonzo patang dandi tonggyur gu ne de yubshi. Nezu di chokdi da nyandu shuge pema di jing yin.